Kaunti itiganite ni itanyitwo kugunika na miti ni ya mimera ngurani itanyihire kugacirithia maria maturigiceirie undu umwe na kuhura njeki family nyingi kuona andu aingi ni mekuona mawira. Kaunti ya Embu ni mwe wa kaunti iria igunikite na miti iria iheanitwo ni thirikari nene na kuria ministry ya Maai na Utheru kaunti-ini iyo iruguritie uhandi wa miti ngiri 10. To ni gutetheria kindu kia mbere ni gutetheria kugitira maundu mana matuthirukiritie, ni gutetheria undu wa kairi matunda mambiri guciara andu ni makuria na makugia binya mirire yao, koguo mirimu ni kora itai na ikimagwata uvengi wa mwisho matunda maumasa kwendua, koguo andu Embu ni makugia mbeca, koguo nitogano wega ni ndu wa gukorwa sisi rekariuki no aruta mucango ucio. Kuringana na mwandiki ministry-ini ino Aboud Moeva, augite tabarĩra ino yambĩrĩirie mĩaka 3 mĩhĩtũku thutha wa mũtongoria wa bũrũri gwathana ministry ino kaunti-ini ikorwo ikiheana mĩtĩ ya matunda. Embu tukurehetwo ni maundu meri. Wa mbere ni ati ni kuma na kuheanwo kwa mĩtĩ ya matunda ngiri 10 na mĩtĩ ya matunda ni mĩtĩ ya avocado. Na iyo ni kuringana na directive ya president yaheanire ya kuga ati kuheanagwo muthi ni National Irrigation Authority. Kama wizara ya maji, usafi na unyunyizaji wa maji mashambani tunatekeleza amri ya rais ambao alitoa karibu miaka 3 iliyopita ya kuhakikisha kwamba kila parastatal inajaribu kuwajibika kusaidia wananchi kwa kusambaza miti ya matunda katika sehemu tofauti. Kwa hivyo kupitia shirika la National Irrigation Authority tumeweza kukuza miche milioni 4 na laki. Ihinda-inĩ riu county commissioner wa kaunti iyo Abdullahi Galgalo ni agathĩrĩirie tabarĩra ĩno na njĩra nene gũkũ akĩũria mũingĩ wa kaunti iyo kuhĩmbĩria kuhanda mĩtĩ ĩno nĩguo kũhũra njeki kaunti iyo hamwe na family nyingĩ. Maya magithiaga na mbere makiria ma family magana 5 cia dini ya Gĩithĩramu nigunikite na irio ihinda-inĩ rĩrĩ mari mahoya-inĩ ma Ramadhan. Waislamu wa Embu nataka kuwapongeza kwa sababu mumekaa na wenzenu kwa amani na kwa upendo. Pongezi kwenu. Na hiyo ndio dini ya Kiislamu inasema, amani. Nataka kuwasihi, tafadhali dini yetu isitumiwe na watu vibaya. Dini yetu si dini ya kuua. Handũ-inĩ ha Kameme TV Getwo Waithĩra wa Kĩhara.